Kratko, s obzirom da sam toliko puta prozvan i jučer i danas vezano za ovu... Naime, ima jedna mala nelogičnost. Stalno se govori kako mi štetimo, poslije ću još nešto, ali htio bih dok je gospođa Đurović tu, evo kratko još reći. Jučer smo čuli podatak da je 93% uskočkih optužnica završilo osuđujućim presudama. Dakle, ne vjerujem da su suci toliko podložni utjecaju medija i onoga što se u pojedinim slučajevima piše, da pod pritiskom medija, isključivo medija, donose takve presude. To je jedna stvar. Oko famozne objave tih zapisnika, pa ako jesu i dobijeni od odvjetnika, nije li i odvjetnik u sadašnjoj poziciji u fazi istrage isto nekakva strana u postupku? Pa zašto je samo legitimno da Državno odvjetništvo daje informacije, ali da se ne pita i druga strana? To je, po meni je to zapravo sasvim legitimno. A drugo, mislim da je u ovom slučaju objave iskaza i Mladena Barišića, ja sam se zapravo rukovodio, 80% toga što Ivica je rekao je točno, to je već objavljeno. Ja ću vam pokazati ali nikad nije objavljeno u prvom licu. Naravno da tu nema onog dijela gdje će i Nevenka Jurak i Mladen Barišić iskulpirati sebe od toga koliko su oni uzeli sebi. Ali oni zapravo objašnjavaju jedan model. Najmanje je tu izneseno podataka o tome koliko je novca izvučeno iz ovog poduzeća, iz onog. Ali je zapravo idealno zapravo posložen jedan model. I to mislim da javnost ima pravo znati. Ne, apsolutno. I kad ga stavite u korelaciju sa izjavama nekih drugih političara, onda zapravo samo se to jedan mozaik koji se sve više slaže. A po čemu je, ne znam, onda interes istrage bio da se objavi iskaz Ivana Mravka? Zapravo, čiji je to bio interes? Da se objavi iskaz Ivana Mravka i Damira Polančeca. I da se zapravo cijelo vrijeme tvrdi kako je samo Ivo Sanader bio taj koji je radio eto sve, kako je rekao i Vladimir Šeks u intervjuu u Globusu, sve u 4 oka, a mi ništa nismo ostali znali. Mene bi sad recimo zanimalo, da li će USKOK tragom iskaza Mladena Barišića, i mislim da je to legitimno novinarsko pitanje, ali mi USKOK na to naprosto ne mora odgovoriti, da li će pozvati Vladimira Šeksa na razgovor i da li će provjeravati onaj dio njegovog iskaza u kojem on kaže da se kupnja Slavonske televizije sa onih 415.000 eura događala u njegovom uredu. Duško, samo da svoje predavanje koje je izazvalo ovo rekapituliram, vrlo ukratko. Ja nisam, i to vrlo jasno stoji u tom što sam govorio, nisam htio nikoga optuživati. Ni Državno odvjetništvo, ni odvjetnike. To je jedna, kako bih rekao, legitimna utakmica u kojoj jedni i drugi se trude da neke informacije puste, da neke informacije izađu iz raznih interesa. Sigurno je da puštaju, to sam također rekao, da puštaju informacije i privatni odvjetnici i DORH. Mislim da je DORH-ovo puštanje informacija opasnije po društvo, ali nema veze. Smisao je bio ono što sam ja govorio, a to sam vrlo eksplicitno na kraju rekao, da pozovem novine, da ja apeliram na novine, ne na DORH, ne na privatne odvjetnike, da novine cijeloj toj stvari, ako je moguće, pristupe malo ozbiljnije, malo profesionalnije i malo nezavisnije prema onome komu je dostavio tu informaciju. To je bio smisao. Ne da optužujem, da govorim da je to, iako bi se moglo govoriti o tome, o ljudskim pravima ljudi koji su u zatvoru, u pritvoru, a kojima se puštaju iskazi u novine, bez obzira ko ih pušta. Ali prije svega sam mislio na novine, da novine na neki način uspostave malo ozbiljniji filter prema onima koji im informacije puštaju. U smislu da korupcije, čiste korupcije. Dakle, da novine se ne daju korumpirati informacijama. Evo, to je bio smisao cijele priče. Kolega Kuljiš, jednu rečenicu samo. Ja bih samo htio reći da smo se nepotrebno uvukli u jednu tehničku raspravu, jer je potpuno evidentno da je objavljivanje podataka iz istrage, odnosno iz procesa koji se vodi, da je to u interesu javnosti, bez obzira kako je to regulirano zakonom i kakva je praksa. U Americi znate da uvijek se drže konferencije za štampu. Ja sam ovo što je kolega Đikić shvatio
kao jedan zahtjev da se ta informiranje javnosti obavlja ravnovjernije i odgovornije. Tako, ja to isto tako tako mislim. tako. Naprosto sve to treba objavljivati ili što je god moguće više na konferencijama za štampu. Mislim, apsolutno treba, pa bila bi potpuno nemoguća ova antikorupcijska kampanja koja se događala da javnost zapravo nije politički podržala nju, a to su omogućile te informacije koje su objavljene, pa ne možete to držati 5 godina do osude u tajnosti. Ja sam samo prosvjedovao protiv načina, dakle, da se govori o krađi od 10 milijuna eura u tekstu koji je potpuno nesuvisao, nepismen, koji je, nema zanata novinarskog u njemu, nego je jednostavno neko je nešto rekao, mi smo to prenijeli i to je sve. Ja sam protiv toga prosvjedovao, dakle protiv obrade takvih informacija, načina obrade takvih informacija. Mislim da je otprilike to bilo to za raspravu. Gospodin Dubrovica? Da, neću se petljati u raspravu u ime organizatora, Davor Dubrovica, Ministarstvo pravosuđa. Drago mi da ste se raspričali. Samo da odgovorim gospođi što se tiče financiranja. Dakle, projekt cijeli ovaj skup koji Ministarstvo pravosuđa organizira odvija se u sklopu IPA projekta, to je točno, i financira se ovaj skup iz IPA projekta, sredstva Europske unije. Što se tiče knjige, prvi put čujem evo danas da gospoda pišu knjigu i Ministarstvo pravosuđa IPA projekt stvarno nema ništa sa tom knjigom, da nek ostane neizrečeno. Super, puno hvala. Evo, to bi bila zaključak ove rasprave. Zahvaljujem i za jedno pola sata, 40 minuta nastavak sa drugim okruženjem. Sad bismo održali jednu kraću raspravu sa našim sudionicima koje bih molio najprije, vidjet ćemo ako ima neko od nazočnih može postaviti neko pitanje, i svi sudionici da u par minuta jednog kratkom izlaganju daju jedan zaključak današnjeg dana, svega što su čuli i naročito u tijekom ovoga panela, a što se tiče koji su problemi, što bi trebalo učiniti, kako još bolje pratiti borbu protiv korupcije u hrvatskim medijima. Da li ima možda neko pitanje za postaviti? Ima gospođa, dajte joj mikrofon, molim vas. Ja vas srdačno pozdravljam i zahvaljujem što ste mi dali riječ. Ja nisam novinarka, niti sam ispred državnih organa bilo koje vrste pripadnosti ovoj temi. Ja sam došla više kao svjedok vremena i željela bi upotpuniti gospodina Čimića u njegovoj prekrasnoj izlaganju i inače radu, a zato jer naravno imam i osobni interes. Gospodin Čimić je u više navrata pisao o našoj obiteljskoj tvrtci, o situaciji u kojoj se ona našla i o događajima oko nje, a ja bih ju danas ukratko tu situaciju povezala sa, kako ste vi nazvali, korupcijom u medijima, odnosno ajmo reći ovom zgodnom izrazu u korupciji informacijama. Stjecajem okolnosti bih vas željela upozoriti da jednako tako kako marljivo se prate i događaji i otkrivaju se afere na dobrobit svih naših građana, tako isto mislim da je manje pažnje usmjereno na odnos između vlasnika i uredništava u novinama, da se tu izmiču stvari, odnosno da se moć ili velemoć vlasnika i kao društvenog autoriteta, ali i kao autoriteta unutar organizacije jedne izdavačke kuće, nekako novinar ili uredništvo stavlja u vrlo podređenu situaciju i braneći svoju poziciju i svoj osobni, kako bi rekla, životni interes, nekako skreće pogled iz tog vrlo bitnog područja. Gledajte, moja firma, dakle obiteljska, gdje smo moj suprug, ja i moje 2 sina vlasnici, našla se u nekim odnosima sa Slobodnom Dalmacijom. Dugo godina vode se sudski procesi koji su više-manje na tragu da se utvrdi čista istina, a koji su išli jednim svojim normalnim tokom tako dugo dok EPH koji je kupio Slobodnu Dalmaciju nije
nekako mu se učinilo da bi trebalo prekinuti sve tragove da ne dođe u poziciju u koju ne želi doći, a radi se o novčanoj, jel tako? Pa prema tome, u jednom određenom momentu, u kratkom vremenu, nakon određenog napisa u Indeksu HR, prije toga u Biznis HR-u, pogrom je u medijima EPH na našu firmu, konkretno na sve nas, a naročito na mog sina koji je predsjednik uprave. Nakon što smo još, moj suprug i ja, relevantne dokumente, znate jer kad ljudi dugo godina pate jer ga mediji eksponiraju, dobili smo različite inkriminirajuće podatke i dokaze, poslali to svim saborskim zastupnicima, gospodin Pavić sa svojim moćnicima, sa svojim odvjetnicima i tako dalje, jednostavno nas hoće slistiti s lica zemlje, maknuti jer mu smetamo dva puta. Njegovom ugledu i njegovom poslu, a drugo i financijski bi eventualno moglo imati vrlo velike posljedice. Zato apeliram i cijeneći vrlo vaš rad, vidim, pogotovo vas slušam tu danas, ja sam inače kemičar, tehničar po strukturi, čisto jedno drugo područje, zahvaljujući vama mi građani puno toga doznamo što nikad ne bi i znamo da vam je teško i da ste u neovisnoj, vrlo nezavisnoj, zapravo nezavidnoj situaciji. Ali ipak apeliram, pokušajte malo u svojim kućama preko svojih udruga, preko svojih sindikata i tako dalje, apelirati na tome da i uredništva imaju autonomiju, da imaju svoju profesionalnu, moralnu, etičku slobodu, da im vlasnici ili vlasnička struktura ne bude šapa tiranina iznad glave. Evo ja vam se zahvaljujem što ste mi dali riječ.